Hymn number 2-3. Ngigcwalise omkhululi ngomoya oyingcwele, ungumhlobo wethu mfeli uzawo zuzakhe, moya is in heaven. We do not conform to the world's values and patterns. Kusho ukuthi umhlaba ulendlela zayo, zawo ezokuphila, and thina kufanele sificakale sileni indlela ethile different from the standard that the world is giving. So we are set apart, and we should be living according to God's will. So as we are going to get deeper into this discussion that we're going to have, there are only a few areas that we picked as especially when we are dealing with abantu abatsha. To abantu abadala abalapha, ngicela ukuthi lisithethelele sivumele abantu abatsha ukukhuluma impilo abayiphilayo. Angithi liyakhumbula ukuthi vele nje ngezigaba lapha ebandleni kulezono zama-category. Kulezono zabantu abatsha, kulezono zabantu abadala, kulezono zabogogo. Singafuna ukuqalisa ukukhuluma ngokuloya. It's so easy ukuthi ngibasukumise ogogo mabandla, ngisukumise ogogo OCD ona agent, and it would make sense ukuthi sizukuthi ugogo mabandla uyaloya. I'm using ogogo aba close to me because they will understand me better. But kungasethu sasonke singeza ukuthi ugogo mabandla uyajola. Sonke will get the shock of our lives, and ukuthi kona ugogo CD unjani uyajola, or ukuthi ubayila my daughter uyaloya. Sometimes it doesn't make sense really. Yes, she can do it, but siyasala sinjani simangele. So esifuna ukudiscussa lapha, maybe okunye kungaba ngama-weaknesses, okunye kungaba ukuthi siqondise, okunye kungaba ukuthi sidingisise ukuthi how does the Bible guide us.
So my youth bekhuluma the reality of the things that they face in their lives. Singaphumi lapha sesihamba sithi limbone njani umntwana lwana vele kunjani gezwa kumbe kalaleli kumbe kanjani bayalalela abantwana but sifuna ukuthi sincedisane. At the end of this lesson sifuna ukuthi sichaye okuyikho okufundiswa nguNkulunkulu through iBhayibheli lakhe, through SOP and ama-guidelines of our church, right? So qala ukuthi ngili-introducele ngapha on my right we've got a panel of youths. Maybe bangatsho amabizo abo. Salibonani. Igama lami Nelson Mpofu. Shone njani? Ibizo lami uIsabel Ndlovu. Okay, abaye bakwazi ukunozi. Salibonani. Njani? Mina ibizo Clement Ngozi. Strange. Salibonani. Thank you, Pio. Ngapha ebadaleni ngilabadala abazakusixhasa lapho ukuthi besincedise kuma-issues esihamba ngawo. I think kuhle ngibayekele labo bazikhulumele. Ngingathi ngabadala uSambulo is not ngidala. Well, of course, but is my son angithi ngumyouth uSambulo. Of course uhamba le team yabadala lo simlindele ngumna wami but uhamba labadala zivezeni. Salibonani. Mina igama nguBongani Mhlava. Ngubaba uBongani Mhlava. Salibonani. Mina ngingumama uMrs Mafawune. Muraze. Ini ndinwanzi Sambulo. Lichonile. Simlindele Dube. All right. Ngifuna ukuthi ngihlale phezu kodaba ngithi wenza ukuthi sihle ngesikhathi. Ngile nkambo yokuthi ungamela abantu abatsha. Ngizalifeya kuphela kulabo abakhatheza. Ngingabuyeli kwabanye engabathungamela kudala. From the term we started office leader labanye sebenza sonke last year kwaze kwazofika namhla as we speak. Ngidiscover ukuthi kuma ladies that we have in church 90% I should say they put on makeup. All right, so siyafaka injiniya, some of these issues ngeke ngibone nje lizithita lodwa ku social group and the like ngizithulela nje sizake sidinga ithuba lokuthi sixoxe ngento le izinto lezi ezingani ziyahlupha abantu abatsha. Sifuna ukuthi iBhayibheli yakukhuluma ngabe ukukhuluma nje when the Bible is silent sizakuthi hayi iBhayibheli lisithulele lapho elikhuluma khona nje sifuna ukuthi at the end anyone can do what they want. But knowing certain verses maybe esingazaziyo njengabantu abatsha, some of the things uyakungazakuhlanganela i-verse or you know, so this is a chance to sit explore and zero around the word of God. So we do make up. Yeah, we do long nails, painted nails. Yeah, angazi ngaqala ngaphi ebantwini abatsha bona yiba abahlangana lapha ngithi ukuthi
Selake lamdingisisa ukuthi ibandla lethu limi ngaphi ngapho kumbe you know you just think ukuthi maybe ikwenza nje. Ladies. Yes. Yes. So, the makeup la nyazwakala. Nyazwakala. All right. So when Provost is schoolmate, Mr. What happened? All right. Ukhulume ubabazi ukhulume ukhulume nge-makeup. So mina mbona ngathi i-reason why thina and maybe lingasiqondisa njengamankazana sifaka i-makeup liyabona ukuthi there's some genuine reason, very genuine. Umuntu abe ama-spots ama-pimples and kumbe let's say university lapha afunda khona abe maningi sibili lawana you know, and she applies the makeup because ufuna ukuvala the thing kuyamluzisa i-confidence ukuthi ahambe enganjani engiyela i-makeup and khona ayisikuthi uyenzela ukuthi kumbe kunjani. It's very genuine ulama-pimples and kuyamluzisa i-confidence lana uyahambe ebantwini khona khona. How do you deal with that situation? Ngapha kumele ukuthi echechi bathi makeup singafaki ngapha wena lawe your self-esteem is what is affected and kwenza njani uyinto kwakhona? Okay, Zippo wants to add something. Okay, okunye vele sithi amankazana sithi kuhle i-makeup. Sorry. Okay, sithi khona amankazana vele sithi kuhle ukufaka i-makeup. And ngabe la makeup vele yakusithi umuntu. Leqiniso guys. And xa ungafakanga ama-nails wabonakala for example let's say you have graduation. Okay, lapha evela khona. Graduation amankazana babefuna ukubonakala ukuthi babone so bona bathi kuhle yini i-makeup upendings and of which sabe sikwazi ukuthi echechi vele lokho akufunakala and then nami ngakufaka nyabe kwathi ugogo kabufundi vele kodwa ngakufaka vele comment kodwa nxa uthi mina inhliziyo yami yabe izothi ngafaka i-makeup yaba muhle so angazi. Yeah, we need guidance from this side because, you know, going down to yesterday with effort I need. Actually, Vela estate in Vela Shabel I need. So this is land on a state, it's in Abadala, maybe not the Ravibanja, being a Boko, Otikati, Lady Lavanda, Sapam Bevanja, Milo Mibov, Umbebe Zibes in this Bentiweo. You know, so me as a youth leader and all the other youth leaders, there is me a center. But all right, abadala basikondisa ngalokho abakubonileyo. At the same time, ngapha ngilomntwana lo who wants to do something for God. And ngiyathi mina I want a volunteer who can do choristry mina ehle phansi sanjani. Sengimsebenzi mntwana akathole izipho zakhe njani. Esikhulunayo ngamankazana lapha. So maybe singabuya ngapha indaba leyizwa exoxwa ngabantwana makeup abaphelelanga i-beauty yabo nxa bengafakanga those things. I don't know singaphathisana njani. Anyone? Siyabonga mina ngiza kubhala ivesi esithola ku First Peter chapter 3 verse number 3. Ithi yona, your beauty should not come from outward adornment such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Verse 4, rather it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.
esikhathini esiningi sasibona ngani i-value yethu ivela kuma-outward appearances ethu. Ukhulumile lapha kwesinye isikhathi it even affects your self-confidence. Kodwa emfisa abana sikunanzelele kubana each and every one of us is wonderfully and is fearfully made. And umlimu uyakwazi ukuthi wasidala saba yikhona lokho esikho khona. And kumele kubana be apologetic ngalokho umlimu asidale saba yikho khona. So kwesinye isikhathi umuntu nxa ezikhangele uyabona ngani ukuthi uNkulunkulu waphambanisa ukumnika izipho ezimfitshane, abona ngani uNkulunkulu waphambanisa umnika intshiya eziningi, abona ngani uNkulunkulu waphambanisa ukuthi iface yakhe ibe yilokho yikho khona. Kodwa asibeni kwazi ubana umlimu nxa esikhangele sonke siqhakathekile phambi kwakhe uNkulunkulu. And also we've had instances whereby abantu bayahle babe nama challenges ku marriage yabo soon after i-honeymoon, soon after umshado, simply because nxa umuntu seqedile umshado segeza ubuso lapha sekhona sebona ukuthi kanti umuntu lo engimthetheyo ayisukho lokho engikade ngubona olalo. So ezinto ezinjalo umuntu ngathi fall in love with the real you, abona ukuthi hayi uphiwo ulama ngobe efesini ungunjani engimthande enjalo. So emfisa abana ukuthi obana kasuthisekeni ngalokho umlimu asidale saba yikho khona. Ngiyabonga. Oh, okay. Usehle wayibala ivesi le kade sizayibala bengimi siyakumcabanga ukuqeda ukukhuluma lapho owe deception okuqila abantu. Iproblem enkulu nge-makeup ukuthi iyaqila abantu. Umuntu yasinika i-image yalokhu yena angayisikho khona. And since men are creatures of sight, they are attracted by what they see. They go there because they see something. And then the person who is seen fails to maintain his standards on lesiyana akade siportrayed bengakamboni. Otherwise kabe kuhle ukuthi umuntu abuye enjengoba enjalo usambulo nxa ezikhethela akhethe kwazi ukuthi hayi ngikhethe umuntu olama pimples, angayi ku discover so ku later stage ukuthi hayi ngikhethe umuntu onje. So i-feeling yokuba insufficient, i-feeling yokuzizwa ngani kawenelanga iyojayela ukuthi sihluphe izikhathi eziningi, isenze ukuthi senze ezinye izinto cover up for that feeling of insufficiency. Kodwa kuthatheni kimi njengomuntu omutsha mkhuluma ukuthi ubuhle benu anti kuside ye-makeup ngosisi ngani ona ukuthi sebele alright. Ubuhle babo osisi thina majaha sikubona nxa be-plain than nxa be-make up. Ngilama witness in phakathi la. Sikubona kuhle nxa be-plain than nxa be-make up. Anto khulumayo umuntu omutsha layo. So I know what I'm talking about. Lokhana kuyabe kwenziwe yebo kodwa ayisikho really okuthathekisayo kangako. Umuntu uyambona ubuhle bakhe without any makeup. Ungafunda Genesis chapter 6 iBhayibheli likhuluma ngokuthi amadodana kaNkulunkulu aqala ukubona amadodakazi abantu. Angithi the sons of God began to see the sons of to be attracted to the daughters of men. Uzananzelela ukuthi there was nothing amazing about these other people ababengayisibo bakaNkulunkulu izizwe ezazikhona. It was just an issue of glamour, an issue of painting themselves up. All of that go on their faces made them look a little more attractive than the children of God. So babeqilwe yilokho ababekubone kufakwe ebusweni. So asinga nakani ukuthi nxa si-natural, sikuma-natural states ethu, we are not that attractive. I-attractiveness yethu ikhona even siku-natural state singamekhanga apho singathanga. Yekilani pho ngifunda umuca lo engicabanga ukuthi ungasinceda engiwubala ku-Ellen White laphana kubhuku lakhe Current Conscience, i-chapter laphana sengizama ukudinga ipage yakhona. Many are ignorantly injuring their health and endangering their life by using cosmetics. They are robbing the cheeks, is that, and the glow of health
and then to supply the deficiency, use cosmetics. When they become heated in